კილოგრამი რუსმანი, 2 შაქუჩი, 1 პატარა, მეორე დიდი, თაბაშირის ფიცქი, პატელიდან 4 ნაცრისფერი. შენ სახლთან ყველაზე ახლოს. ბაუმარკეტი. ჩვენთან ერთად რემონტი მარტივია. უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი, იგივე ონკოლოგიური კლინიკა ლისის ტბაზე გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას ექიმის სპეციალისტების კონსულტაციებზე, დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მანიპულაციებზე, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენი, ეკოსკოპია, ლაბორატორია, მორფოლოგიური კვლევა მინიმალურ დროში, სიმსივნური მარკერების განსაზღვრა სისხლში. მიმართვის ფორმის ასაღებად მიმართეთ თქვენი მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახებს. კლინიკაში ასევე ფუნქციონირებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, ამბულატორიული, ქირურგიული, პალიატიური, სხივური და ქიმიოთერაპიის განყოფილებები. ჩვენ გამოვირჩევით პროფესიონალიზმით, მრავალწლიანი გამოცდილებით, ულტრათანამედროვე აპარატურით და ხელმისაწვდომი ფასებით. გვანდეთ თქვენი ჯანმრთელობა. დაგვიკავშირდით 032 214 64 44. გრანდიოზული აქციების სერია განახლებულ ბალნეოლოგიურ კურორტში. რევოლუციური ლაზერული ეპილაციის აპარატი, სოპრანო პლატიუმ 3 ტექნოლოგია ერთ მანიპულაში, აკვაერობიკა, იოგა, ფიტნესი, დელუქს საუნა და დახურული აუზი. ხოლო აქ ბუნებრივი გოგირდოვანი მინერალური აბაზანების, სამკურნალო ტალახის, პარაფინის აპლიკაციებით, ფიზიოთერაპიული პროცედურებით, წყალქვეშა მასაჟებით და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მომსახურებით ინკურნება მთელი რიგი დაავადებები, ართრიტი, პოლიართრიტი, მოტეხილობები და პოსტტრაუმული მდგომარეობა. კუჭნაწლავის დაავადებები, გასტრიტი, 12 ნაწლავის სკული, ხოლეცესტიტი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევროზი, ნევროსტენია, გინეკოლოგიური დაავადებები, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევრიტი, იშიაზი, ხერხემლის ოსტეოხონდროზი, უროლოგიური დაავადებები და პროსტატიტი, ცისტიტი, ურეტრიტი, ნივთიერებათა ცვლის დაავადებები, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ჩიყვი, გულსის ძარღვთა დაავადებები, ყელყურის დაავადებები, ჰაიმორიტი და ლარინგიტი, კანის დაავადებები, ფსორიაზი, ეგზემა. თბილისის ცნობილი ბალნეოლოგიური კურორტი დედაქალაქის ცენტრში, მის უძველეს უბანშია განთავსებული. მისამართი: აბანოთუბანი, თბილისი, გორგასლის ქუჩა ნომერი 9, ტელეფონი 32 2 53 90 90. გათბობა და ცხელი წყლის სისტემა ბოშისაგან. გარანტია 3 წელი, განვადება 0%. კომპანია ქებული კლიმატი. დაგვიკავშირდით 24 04 04. Marneoy'un uşaq bağçalarında təlim-tədris prosesi gecikir. Buna səbəb isə ərzaqlarla əlaqəli hərracın düşməsidir. Marneoy Bələdiyyəsinin birləşdirilmiş uşaq bağçalarının müdiri Zaur Kərəmovun açıqlamasına görə elan olunmuş 9 hərracdan biri baş tutmadı. Buna səbəb isə hərracda iştirak edən şirkət ərzaqların qiymətlərini 20% aşağı düşürdü. Bağçalarda təlim-tədris prosesi yanvarın 22-sində başlayacaq. Hərracda qalib gəlmiş şirkət uşaq bağçalarını ərzaqlarla 5 ay təmin edəcək. Bildiyiniz kimi uşaq bağçalarına ərzaqlar hərrac vasitəsilə daxil edilir. Buna görə də dekabrın 31-nədək biz 9 hərrac açıqlamışdıq. Bu hərraclardan biri baş tutmadı. Buna səbəb isə ərzaqlarla əlaqəli hərracın düşməsidir. Hər bir bağçada yoxlayış apardıq və belə bir nəticəyə gəlindi ki, bu həftədə ərzaqlar yetərsizdir. Və buna görə də qərara gəldik ki, bağçalarda təlim-tədris prosesi yanvarın 22-sində başlasın. Bu vaxt ərzində isə biz lazımi prosesləri həyata keçirəcəyik. Bundan sonra hərracda
qalib gələn şirkət bağçaları 5 ay ərzində ərzaqlarla təmin edəcək. Keçən il uşaq başına 1 lari gəlirdisə, indi ərzaqların qiymətlərinin yuxarı olmasına görə bir uşağa 1 lari 54 qəpik gəlir. Marneolidə yeni təhsil ocağı inşa olunacaq. Bir saylı ictimai məktəbin tikintisi üçün 1.514.760 lari ayrılıb və yaxın günlərdə Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən hərrac açıqlanacaq. Məktəb müasir standartlarla inşa olunacaq və 200 şagird üçün nəzərdə tutulacaq. Hal-hazırda sözü gedən məktəbin şagirdləri 8 saylı ictimai məktəbdə təhsillərini davam etdirirlər. 2017-ci ilin dekabrın 22-sində məktəb 1.514.760 lari ilə maliyyələşdirildi. Tikinti işləri üçün yaxın günlərdə hərrac açıqlanacaq. 9 aya məktəb bizə təhvil veriləcək. Artıq 2 ildir ki, biz 8 saylı ictimai məktəbdə təlim-tədris prosesini davam etdiririk. Məbləğ artıq köçürülüb. Məktəb 2 mərtəbəli olacaq, müasir standartlara cavab verəcək və 200 şagirdə nəzərdə tutulacaq. Çox gözəl qızım, çox gözəl dəyərləndirirəm. Daha yaxşı olar. Nəvələrim 3 nömrəli məktəbə gedir. Aha, uzaqdır, yağışı var, yağmuru var, yaxın olsa daha yaxşıdır. Lap gözəl dayandırır. Ona görə ki, bura köhnə məktəbin yeridir. Bura bizim dədə babamızın olub. Hökumət alıb, Stalin alıb, verib məktəbə. Bir 50 məktəbli elədi bura. Bütün borçal çökəyi uşaqlara burada oxuyurdular. Bu məktəbdə, nəvələriniz bu məktəbə mi gedirdi? Bəli, Yaxşı oxuyurdular mı? Özüm müəllim. Oxuyur, özüm müəllimim. Daxili İşlər Nazirliyinin Kvemokartli Polis Departamentinin Xəfiyyələr İdarəsinin və Marneol rayon şöbəsinin əməkdaşları keçirilən birgə əməliyyat axtarış nəticəsində böyük miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz əldə olunması saxlanılmasına görə 1979-cu il təvəllüdlü vətəndaşı saxlayıblar. Hüquq mühafizəçiləri saxlanılan şəxsən 32,3 qram narkotik vasitəni maddi sübut kimi götürüblər. Müttəhim ittihamları qəbul edib. Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin narkotik vasitələrin böyük miqdarda əldə olunması, saxlanılmasını nəzərdə tutan 260-cı maddənin 6-cı bəndinin A alt bəndi üzrə istintaq davam edir.